Ladon tia kategori kinong ablang brod ki balasa shalom. Bat ki baya apmiet ya kakanhun lang brod jongki. Hak miru angelu try. Ulawan shis donaki. Bat kaburam try. Kalateng shan baro saudong yeki. Tekilai syepti yang shigare. Henry utau angel wala ong haki. Wat syepting na bahakmi. Ngawalam hapi. Ya kakubor babha. Kajingkmen bakraw. Kabanlong yaki benriu baro. Na bahakani gesngi. Lakai pi. Hakashnong udabit. Yaunong penimu balong. Ukris. Ubau try. Tegani kan long kadak. Bapi pin syem yu kundung. Balasop daki jansop. Udah tia. Hakasyngon. Barlok bayid baro. Ngasngo ban ay kublay Christmas kerpang ipi. Hakum kani kesngi. Tuay ba kani kesngi kan long ka jingger ku yang abaripi. Bad kumbay yu Chris laka kani kesngi. Tuay ba mangabat mapiru nginlong. Ki jing tau ki batamay. Tungin persyang ban pentamay yalaga jong ka jingim. Kaban sedang nadu mentegesngi. Haka jukupur ngasngaw ban ay kublay. Snem tamay besuk bat bakamen yepi ki perlok bayid baro. Tu belayu nang kerku tesay ka jingay. Bat tu ay baga jing kerku ka jing belay. Kinhap kumki umjir. Halor jongi. Shen kesne marajar psaw. Kan salit no syabom jukut. Bat kesnem arajar apsan. Ngin sabadiang no shen. Tuay bangin long. Ki jing tau. Ki batmai.